musi umwe kuma ndoani ya Koma mitaboni kauntini ya Masaku ni wenda serikali na atongo ikumatethesya kumaasya kana kuthika mwenda wo Jacob Muthama kwena nandu ma musi wa mututiane kana Muthama atekiwe nyala masaa ma kioko tene aendete wiani ni andu matesiwe alama mumeisye muno na kumutia ateiyewa kisioni cha vota na itina atethwa kuvika sivitali wa Masaku level 5 ni andu ma wendi museo ateo esa kuthamiwa sivitali ni umo wa Kimbe nevala unatiwe ni thayo aende na ukwata uiti andu ma mukunyu wake maelesya kana maina ukwati na mathoetie mali kumbanya ilovia sia kuiva ekoani ya sivitali ya silingi milioni 1.4 na vena siumwa ili yukuma matiwani mwenda uo na mayae sa umumasya ingini makule serikali matethesye kuthiana na kusimana na alama twaisye kiko kina kumuumisya Jacob muni mutesiani watumbanise elivoti kwa withiani. Mary Mutunga ulani mwendo wake murutia Jacob Muthama elesekana mwendo wake umia musi masani makioko matuke 16 mwini muthelu kuthiwe yani ateo vumila thina wala mesi kota wakwati wenziani ni mikola na kuvua na kuomesya na itina kutoa msivitali na ndu mawendi museo wala mamwitani na thina uyu na tui wakatatu matuku 16 umaku asiokethete Ingi Junction tunekalabu chumbi na yu asiokete anumete ku saa 11 yu abika twabika kindu saili unasani wambona ndane songunia na yunaseka ni mukonia ila simu yatilwa na ya simu ya mteja simu isu inabingwa wa kindu saa mwanzo usio tuko na soko naendi na kuna malama ingi ile nese koso undusu ambia kitiwa sa simu ndi na ninguki ona ndio hukumu na yuna maandana na brothers mandethe sia kumumandana tweso kuna simu plotini kwa kiate kana langi matuyendane soneka twatuma no okuwa mandwa a na yuko acha kutuika kindu ba saa 3 saa 8 twakunyoa simu ni mutumia kisio atu ya Jacob nonekie hospitali na ni muumise bule level 5 tukamwona tumeba twatitwa mwethi yabo yali maututi hata unena ndio salucha ni muumise na uwao na manyono munuka mukono na ndekwe kwa hospitali wa Masaku level 5 no mwone kumbele tunethina wa mukoma matakitali vindani yeu malasimiki kutoa mwendo wo hospitali ni wa Kimbe ne wala vanethiwe na mbilo nene mu kwa meloni ukwata ilovithi na kutumia onzesi bathwani ukwata ilovia kwivo kutamale ni aetwe atame ati na 150 la levo twaita manenga isu twaite data ngombe lakini jonde kitu twa manenga ama tu ya 50,000 2 month bato kumia in the next 24 hours isu ndo abidi to call and maito mabata to no manda in the next 24 hours natoka ta maite yumo uno nalikilo ba Plaza Specialist Hospital na no nene kalile ba kwa ICU for the last 3 weeks ICU services na ICU services ni very expensive ba uno twata down na ndalakilale matu ya the least best no ko sitomeka kwa motena ba uno ni almost 8,000 sini never yuko wibindane de pede na munene musieno witu na bile ni twitonotika mwi nembe imekwata ni utu ikaila twende ikaila atongo imaitu na ndo alama tutona tutethese kwanza sionthe nikana tutona uthomo cia mwana amaitu na muno twambwe mbele isu kana tutethewe kwa ndo guo ndo tona kwikika ona ethano metumio matona na andu asu tukatika brother witu ndo bile yende yongela ngali kwenu katika general na twinengeti alite kuyetina na munene wo kwatino ndena kumbela musi wake murutia Jacob Muthama kwitho mwendo wake na sia nili nini na tehu ya nena tena kwati mwanu wa kusiea oneka tukamona yo mwethike usuno ndumo tungenga imobe ndo kilanga hata yani tia hata yakna mama kwa kandi serikali kwanda yasionde ile itomeka mundethesie mundu mukona isiana mpaka gisomeke kanisio no tethio mundethesie nitunge mwana wakwa ba ile ni nona ni namuthika ni we mutwe wa usia kwenda tungia pe women representative Joyce Kamene kundu ambeni mutungia muveni kwitha ilo nduno ke wangu hata ina mandani na namba yake na mukunia na we osa simu twanena na mwelesia wete pachu na we okiyo chukitu na we no tutethete kwanzio emwe
Faith Maingi ni umwe wa maofisa kuma ofisini wa ndongo ya kaundini ya Masako vala makulia tongoi na ndumango ya luko na kiyo cha enendie ya na kulikila na kumatethesia ota serikali kuikasa na kumatethesia kuika ukunikili wala matoise kikuki cha kinyamu undu mbili no itona kwibika na nyenene se binyane wangai family no ne kubikiwa na utethewa ayumbe maitu atongoi maitu ithionde tutetheanisi ne kana tuke bamwe twike undula utona kutuma family itona na undu wa utania na undu su wa utania mbeni kindu chambe maite mwana wo musieni kila kingi umwana danwa wananzia ila ndana kwa kikucha kawaida au waiwe nanzia ite kueleka o kiuni tukuya nikana wesethia ni chamanika cho chanzo cha kindu kini chawo na undu matona kutetheka kwa windi mbaito indi undu sune wetha wi undu wa kumacha kaundini ya Masako mitaboni nyenito aboni mutesia